Kublesh wani pi parlok break baju page kursania kan channel mau benar te parlok bro mentang wan raj pi hak badai ke jela kai football ke ba hedu apo do ba Asia kabal tip kum ka AFC Asian Cup hak Qatar arjar ar pausau te kan nega jela kai football ke ba hedu apo Asia akan tu bia baro kiri ke bayu rung hak kan nega tournament ke ba he kum bangala pentip sepi bala tip kum ka AFC Asian Cup te menta ka singa kerpang ngawan rap yang sepi namar ba menta ka singa jela kai kan long pedang ka India ka region gi kan kun persa ya ka Uzbekistan te menta ka singi khat praterik panai bening kong arjar arposau cibit jan miet haka por prabaje ka India kan ai reng persa ya ka Uzbekistan ka de ka jela kai ba arjong ka India te ngin ya pet ngin ai ka jingershan met bat men sem dak ba pet hapo TV ha sport 18 lane hapo mobile Geo Cinema hak ba ka India cibit jan miet prabaje kan ai reng persa ya kan ne ka ri ka ba klan bor ba hapo Asia ka Uzbekistan te ka jela kai Sibijan mit prabaji sungo pasaya pej baro kalong ba internet bahan namar baka India menta kanang mi kisi kata kanang kiu kata kanang ila kai bah hakane ka jela kai football de banyan di jor hi ka jela kai ka kamklan hi ka Uzbekistan kumbangi peja karang ha ka perthai henre nginya pej hadu katno sibijan mit ke India kalan emban penlim ya ka Uzbekistan hooj hakane ka jela kai baladap ka India kaya kendu ya ka Australia ka ri ka baklan bor bah po Asia ha ka bakala sa limno ha ka Australia da argol la not henre ka nega jila kai ha ka te ga si kharlai tere ka India ka la kai bha du kata ha ka fas hap ka dang ya dru henre ha ka sekian hapat kala limno da argol la not wat la ka taru ka jila kai ka long ka itna ba du kata te nginya pe sa shibit jan mit prabaji hadu katno ka India ka klain dan hadu katno ka India ka la kai bha te ngir men bak India shibit jan mit kan jobbet ya ka Uzbekistan te ka nega jila kai kan long ha Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan hak Qatar te ngin ya page sibet jan mit ngin ajing gerchan hoot ngim laban le ajing gerchan ha kategori henre ngin page naka mobile ne naka TV pan ajing gerchan ya ki India bat ikermen scam bak India kan penlimbe ja ke Uzbekistan sibet jan mit namar bak India kala long balakre pan ile kai ha ka de ka Asian Cup te hoot Asian Cup ki bun ba kiri bak klain bor panyan di jor ya ki India henre ngiken men bak India kan le kai habet hakan ne ka kenti ka ba menta tengin ya pet ya ki point bel hak ba ka India ka haba group B ka Australia Syria Uzbekistan bat ka India te ka Australia ka lakur lai point hak ba ka penlim ya ka India na ta ka Syria shi point Uzbekistan shi point namar ba hak mas banding kong ki de ki artik tim Uzbekistan bat ka Syria ki draw kan ba ka India bat 0 point namar ba ka ram chisen hak ka Australia kemudian India hak ne ka tibel group B kala long ka bakadu namar ba kala dang 0 point kad ba kini ki artik tim Syria Uzbekistan pat kila kur marshi point tengin ya pech bet jan mit ki India ka kur be kala point dak ba penlim ya ka Uzbekistan kemut kalawan hagar dan kabaning kong lan ka baar ditangani kuble shibun